Rec, ajmo rec. A tu sam već... Ok, frižider ide dole. Dole smo, na 3. katu smo u studentskom domu, koji broj? Koji broj? Koje je slovo? C? Nema veze. Frižider ide dole. 3, 4, zde. Ne, reci, ne možeš. Ne možeš. No ti Paul, you can't, non puedes. Don't do that at home. Lisa, to si zdravo. Julia, prosi ti. You do it at home. Peace. Bak. Ciao.